ya pibaro ki Saint Pay Jongka Parish Mary Queen of Peace Parish Maunang La. Kung ganda ka jing kumen, ka jing suo kumen si siya nung tagas ni tungi thap ti lang balo. Chua in pada in shim na le jing pintu bon, yang ini kilong kitam matmai jong ka Saint Pay Parish Maunang La. Tinggal ni haga kita ni zone 1. But kung president ikong santai la aibor nga ban uli gili kapten ban khot iki kum kita dinong kitam ki batmai but ai ban ni kejing kitam jeng ki sisakan long ta bor play jong pa ta bor play jong kun ba ta bor play jong men sim bakoi kumba mangiru sisa ninaga Shillong Archdiocese nila shim yang le kejing penko bon hangkai hapo Cathedral Parish limbajoli Archbishop Victor Lindo but kumta nila shim kya yang le kam kebamangi sisa kum kinong gekam ni shim ti but datang takapor kebamangi takapor bangi tray daladi ban pen ulong yang kam bangin syakri na kumenta jong kapalang bat kejai pendil. Tinggal ngeskan ru bagi ni kinong kitkan batmai kinsa shimnya kali kebor kumamaki sya kila shim yang lagi kila bo lagi hapok kajingnya da jong ka Mother Teresa. Kin shim yaka kum kata kanong yalam kum kata kanong yada ka crowd jong ki ban im ha kajing smore. Bat kumta hangai scam ba Mother Teresa dan sebetin nanti ya pi kung kita kinong yang banna banya caprang nado nang din na po long sisya pi kita kinong yang nado pakapor pirang dan po sa district bat kunju rumta sayo eka parish na jong bat yang scam ru banga pi kinsa nang kiyo sisyo siya Archdiocese level kamtang hapo zone 1 bat nang tapat dah dalam kam rangba ke salaban kiyo hadok ka Archdiocese level tengah bu kata kejing kuai ka ban no syara iwe bat kejing kerku kedok bang pi sisa kilong ni pin salong syak ka kiken thei ba sigur kiban but yang kata kan denti ke bang Mother Teresa kalau betin denti ya pi ban ban syakri nak benta jeng iwe Disuarin kot ingin dikerten, but hari malah kot dikerten yang sebab dua di kejung dua ni kot nak, but kalau ahad bayar nak dengan kita, jangan Mother Teresa bakul. Diminta, hari ni dapur kot kerten, ningkong President Jongka Saint Pay Mary Queen of Peace Parish Maunang La, ikong Santa Maria Marbanyang, Sobawan Syakmat. Daripada yang sebentuk Yahilah saya taubat. Kublai berempuan berbang cukup. Nah kesanta Maria Marbanyang. Kublai berempuan berbang cukup. Nah kemarin setelah Marbanyang. Saya kong Vice President ini kong Mary Stilia Marbanyang. Adik kita General Secretary kong Pidalin Harkongwa. Kublai berempuan berbang cukup. Nah Pidalin Harkongwa. Assistant General Secretary ikong Badablin Kurtalang. Enggak no? Ikong Bahunlin Kurtalang. Kublai berempuan berbang cukup. Nga Bahunlin Kurtalang. Pastoral Secretary ikong Annabel Khakuri. Kublai berempuan berbang cukup. Nga Annabel Khakuri. Assistant Pastoral Secretary ikong Ranilin Kharkongwar. Kublai berempuan berbang cukup. Nga Ranisha Kharkongwar. Social Secretary ikong Yairilin Kharkongwar. Kublai berempuan berbang cukup. Nga Yairilin Nokla.
ang ito Yailin Nong Club. Assistant Social Secretary Ikong Juit Katongor. Kublay badan bor paro patbang cikut nga kesuit mon katungor. Advisor Ikong Silvianora Marbanyang. Kublay badan borong cikut dari Sylvia Narama. Maiti berpengkentan dari nangkatan Syakri basaki yang kuat bahacong kebalang makojo dini. Maiti sebun mensil nyala keluar kisah kebalang kenagoy berbagi lebih kenang syirhem. Mengatakan diri mensil makui memenelang nyala akan diri jom sisya. Kumta mengoy dan pendidikan dan usaha. Gulo at pun kalau ibe pada ambil ibe siapa cimpin ibe ngada serangai adalah nomor tradisional hakikam net dan sendiri mengwadu pandang kebasyirkan buat kebayaan uji suruh nomor ibe seperti batu beri yang kebalang kedong yang baru pada ia menurut orang yang kebalang bagi nomor tradisional keayaan kebalang kebalang menjadi Bandring yang dikorasa kemar, dapat lagi kormati yang keluar kota. Kebelang yang bilang kembali kembali syakmat, ada yang kamu kencang. Umar yang sesuci, terserah pagod, umar terserah pagod. Ringkat berkiadir berkirimkut, terserah yang kencang yang berbaro. Berkancang tidak yang selesai kencang terjadi, mau juga Paris. Apa dia kena membeli apa? Harus dia lakukan mesin. Dari dia bersimpan Prince Rajani. Ubah emat pensya juloma. Kublay badan bor patbang cikut. So kerku berpengkentang ini hidur juga kerku kemana terisa. Kerku juga dijuk di pemerintah. Dari kuat bersyakri baduk nadi baduk kasam ini baret nadi baret tapi usaha bah jongka bekerja sideline ini dawai ini ay mentah berkaburang bom cukup lagi ipani kanido Chris Putra Juni tapi hidup dengan belakang kubah kentang dan ini menunjukkan apa berkut bermusim berkut amin di konjuri sisa kemudian menjadi tidak kerja selok kapan dong kerja jenggai timat musim nang pada kejirap jumlai kemaria kasih kan kepala mak IJE Susi kejirap jumka kepala job iki bakat kejinya sah jumpa mada terisa pio kejirap su kejirap dengan baru cukup kejirap kerja dan Chris Rajuni ai sekretari presiden nakasay nakaliyan jumli kaliyan para sa mayor menang naka Kami selalu dapat syakah cinta wah, cinta wah, kemudian kita keluar dari bayi pada masih. Supaya nak tujuh musim barangai, kami punya syakah kita terus. Cinta Karamanting luar line spa na boy. Line spa